Mandela ndiko chokire nkatho na nyamuno no tubomba likandene mubango yo agenda tomba kwitha tugereria Meru tomba kwitha tuba kethe na tubera mantu burayo mbite kwitha yaita na sana gachokere wananchi bako ba Igembe South constituency nkatho mbinge muno no tubomba kwitha ba empa second chance yagomba kwitha nkebasa bunkari ya member parliament wo na nko bachokere nkatho mbinge muno na nkolika na ndambere kwitha nkeba commitment na ndamba kwitha nkebera keke bindi keke biele bomba kwitha ba empa ngwe nkamba kwitha nkinde demonstrate na ngwe na tekwari na inya muno na ndebere ndi committed kumba kwitha nkyumba kubaritira ngwe nonto yo the main calling na kitu ndabere siasa sia Igembe South constituency tiringa siasa sia ndoka sia kurumana no mukatombe kwitha tuichenja agenda kutuike agenda Igembe South ni agenda ya maendeleo so kuba chokire ngatho mingi na kibera iboya na kiwa ni antu bamwe exceptional na inya muno ndene ya Kenya no ndibombe kwitha ba empa humble time agomba kwitha nkibaritira ngwe na nto yao ntubuwe boka bainda na nto babea na inde baromba ira murunga ita konde na inya woni mbici bomba ita kwitha bembenda na bomba kwitha bendo mbera murungu so thank you very much na ibwa ikenda tomba kwitha tubareria ibwega sana mheshimiwa John Paul Mwirigi tukambira rorero eto imwe kwema ni onto bwa matha mwakene jwangirije 17 no ekire history tagutwika mubunge ura mwanake kire mbunge irandhiru ngakuri atire ni ugaruruku buriku bubwitheretwe buge apeni kire muturire jwaku both personally na kinyage gisiasa kana John Paul leo 2017 re nowe John Paul 2025 John Paul 2017 bado nowe John Paul 2025 yes no to imbite kashia okay akwewa ngwene wananchi uho bati kwithe okay active career servant yes bati kwithe wichenja muturire kuringana bro ari yambere so no bati kwithe ukirianira na antu barora obura bwari yambere ikenda omba kwithe webelewa nkiruki no omba kwithe nyokelewa dhinira bokilukira zaidi no to okay akwithira wachenja barora omba kwithe ukiria mbere antu barora omba kwithe weba undumia kuringana na bura wabaya intigirite no ndakwe na mante yayo mba kwitha karika utekumenya no tumenda iroro kendra were ukwa mfalume utomba kwithira ukimenya imbibio ngobi kwendelea ground na rora so John Paul tumbe takwitha nkaloka John Paul no uro 2017 nyoge akwa ile mwere bando mwere yuno ira lakini mheshimiwa ngo mwere nora 2017 utaka ira tozuza toto tongio mwezi 2017 teka irawo lakini at least murungu no mbeta kwitha nginyithia u ukilukira wananchi bako ba Igembe South gutorire joko kirite kidogo ibwega kwena mheshimiwa membi akoria imbiano yawe kirinyo goto tukambagira back to 2017 imbiano yawe kirite inyo koromba giteke mujumbe we mwana omunini na itonia kare ba kutura kirikituno kya 2020 imbiano yawe inspired omwesh kintu kire kiari inspiration ya 2017 ikwethira kaita karora bunge barora batwire kwe ni abunge batomba wetha bakia approach wananchi na nyo omba kwetha okikwereria mubunge kwatwika otemukinyela nango kwamba kwetha okiringwa ndomba kwetha nkiwa no munga mbethende na tofauti mundu kwetha ngikinyetheria wananchi utongorio kwena bo omba kwetha bakimenya inyo kathura mubunge ya kwenda omba kwetha okialula muntura status yake kana irank omba kwethira imwa ya leadership lakini mateo yange upuyo umwe no muntu yawe no omba kwetha we mu approach no omba kwetha we mu ariria na kuonda omba kwetha nkiwa no munga omba kwetha nkichenjia wathani bwa Igembe South constituency na ikiyo mi ndombre kwetha nkianjire kuromba kura iyi na ndawari unka kwetha nkiria ukwena mwananchi experience yako rutanira wera na bunge baba kurundenia mbunge wethirete kariata mheshimiwa kuma mwaka 2017 mwaka hii antu baba ingi bomba kwithira ben question muno na ben caution no ndo interaction ya kwa na wananchi no ndo yoro ukubori to mubunge ka mheshimiwa baba muntu bati kwithira ukiheshimiwa so yukumaanisha antu baba ingi bati kwithira be ukwireria lakini kaita karora ndi kwanjire kwithira ndi na interaction yo kwa muno na wananchi antu ibambira kia tongore barora tumba kwetha tukiria we bampira
uyu mutongoria utibati kwithia ukirio mutongoria utibati kwithia interact na antu barora akinda bera antu bai bombandikite bete ngwe na kuimbati kwithia nkiria ni rabo so twatekire time ka tukiya kumenyaniria ba no tume inya after election antu ba kuona still no kuendelea kutonyana na wananchi na arora achia na hata wewe amembo pale mheshimiwa na ndio utonyana na antu bau na ndo baba utonyana na mheshimiwa re induki mbito utonyana nayo muno kana kinyanto bare bakuru kiri gichiko bunge ya kuno utonyana nabo utonyana na wananchi bonde kuri mwana munini yes muka muntu umuguru mwana kugomba kwithia kwira na akwira onto bomba kwithia at least kwe kurura madwani no kaomba kwithia ukicreate idea bomba kwithia batete na inya ndukienja nake na sana sana onto ta yono bona ndukienja nake no mbito kwithira ekianjiririo tonyera mantu ya utongoria muno na inya mantu ya leadership so imbumba kwithia interact na antu bao kendo kwithia kiwata mantu ya kumba kwithia kiendelea no to through this young generation kumba kwithia kielewa imbibyo bikuendelea no to onto ta yono kona onto ya last year mantu ya ombere kwithia ya karika tene Kenya uti ine mbonde ukumba kwithira expect kwithia the young generation kumba kwithira ina movement onto yera so bao nyabu mba kwithia interact abona nya muno then antu ba corona bo na antu bombe ta kwithia bakiria miaka mingi nkirukia ko antu bonete manto mingi yara antu mbite kwithia nkiona na antu bena mawaidha kankwaga ya cia bora mumba kwithia nkithithia bo ya inyankiruki bora ba ngi bomba kwithia bakithithia.